फयद थुक्सिया सच्यो छिन्छकको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक मिसा दिया लसतालाका नेवा पत्रकार दबु मिसा कवाय गोसाले मिसा हिंसा नङ्केता पत्रकारीय भूमिका विषयक सहलक ज्याजो वंगु शनिबार कोचाल कवाय नकी रचना श्रेष्ठ सभानाय सुजुगु ज्याजो छ राष्ट्रिय महिला आयोग नकी कमला पराजुले झायदिगु ख सहल ज्याजोया मु वक्ता पि सेबी नेपाली कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधर WHRR संस्थापक नाय लिसे मानव अधिकार आयोग दुज लिली थापा मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह नकी कुन्ता शर्मा पिन्छ याना दिगु ख ज्याजो स मु वक्ता पि तुलाधर वो थापा मिसात वो मस्तेत जुइगु यौन दुर्व्यवहार वो हिंसा नहकेता पत्रकारिता खया महत्व या विषय त कया खतया दिसे अन पत्रकार पिन्छ न्यंगु न्यासैले सन बिया दिगु ख ज्याजो दथुई पत्रकार उषा लोहनी लक्ष्मी पुन वो सम्झना महर्जन लिसे समाजसेवी गीता गुरुङ पिन्त दोसलानेका हना पौदेसाको ख अथे ज्याजो स दबुया नाय सुरोजवीर वज्राचार्य अन्तर्राष्ट्रिय मिसा दिया लसत्या सकलसित भिन्तुना देशासे थगु नुग खन तयादिगु ख